Good morning, everyone. Today we are in Newcastle again. We have just busted 4 more sweatshops, goedkoop kleremaakwinkels. En vandag is ek in groot skok. En ek wil vandag 'n blik wurms oopmaak wat ek wil hê jy moet mooi na luister. Ons dink hierdie Chinese sweatshops ontstaan net om die onwettige mark te voer. Maar Pick n Pay, Jet, ek wil graag by julle weet, hoekom is julle labels op hierdie klere in die stoor? En ek gaan dit vir jou wys. Pick n Pay local. Real Kids. Bokse en bokse en bokse. Pick n Pay local. Real Kids. Kyk hier. Nou, kyk hier. Ek het hom opskeer. Kyk daar. Nou sweatshops is hierdie, waar mense 18-19 ure 'n dag werk, teen R8 die uur, is in hoog demand. It's in high demand, because our retailers are buying from them. Pick n Pay clothing is buying from these sweatshops. These sweatshops has a market due to us as South Africans. And I'm not saying this because I want to make up stories. I just showed you the labels. I'm going into the next factory now to show you the labels on those clothes. So the people here are treated less than human. I'm going to show you their headquarters where they sleep as well. Ek gaan vir julle wys waar hulle bly ook. Hierdie is hulle werksomstandighede. Now Pick n Pay clothing and Jet, you need to come to the table and explain to the public, why are you allowing Chinese foreign market to open up sweatshops when we are saying that this is illegal? These shops will always be in production as long as there's a market. Kyk hier. Bokse en bokse klere wat geship word. Kom ek wys jou weer. Real Kids, casual wear. Kom ons maak die pakkie oop. Want ek wil tog nou nie hê iemand moet sê ek het dit geplant nie. Kom ek wys jou. Pick n Pay local. Pick local. Hierdie klere gaan Edgars toe, Jet toe, Ackermans toe, Pick n Pay clothing toe. Kyk hier. Ek kan nie glo wat ek vandag sien nie. Klaar gereed om te skip. In 'n sweatshop in Gatserand in die agterkant van Newcastle, waar foreigners, kinders, swanger vrouens 17-18 ure 'n dag moet werk. Maar hier is die mooi gedeelte. Ek gaan nou vir julle wys weer eens hoe lyk die fasiliteit waar hulle bly. Want waar jy R180 vir 'n broek betaal, word hierdie vrou, hierdie kind, R8 betaal om die hele dag op haar voete te staan, om klere te maak. So ek wil net graag weer hier uitgaan. Al die klere wat na ons retailers toe geship word. Al die klere. Hoekom is hier 'n mark? Want ons Suid-Afrikaners veroorsaak dit. Hier is die polisie besig met die mense. Maar ek wil graag vir julle wys hoe lyk dit waar hulle bly. Wat is ons besig om te ondersteun in ons wonderlike reënboognasie van 'n land? Kyk hier. Kyk hier. Kyk hier.
Hierdie is hulle verblyf. By die fabriek. Hierdie is waar hulle bly. Oef, hier. Hierdie is hulle lewensstandaard. Waar hulle vir my en jou moet klere maak in ons retail winkels. Is hierdie waar die mense bly. Pragtig, né? Ons dink dit is net Chinese, ek het gedink dit is net Chinese winkels wat baat uit hierdie modus operandi uit. Kyk, Jo. No, this is beyond a dump. All these people should actually get medical assistance. Kykie. Como je n'allais pas checker le preso. Kykie. Jo, this is bad. Nou hier langs aan is nou nog 'n warehouse wat oopgebreek is. Ek probeer net uitfigure, can I go down there? Nou, probeer net uitfigure, hoe gaan ek na die ander warehouse toe kom? Want apparently is daar ook groot ketting brand pryse en klere wat op daai vloere lê. Ook klaar in bokse gereed om gepak te word. Shame on us, South Africa, shame on us. Shame on us that we are creating a market where people get treated beyond animal status because pigs doesn't live like this. Owned by Chinese immigrants coming to our country, hiring our people for sub-below prices to feed our chain shops. This is the slums I have to walk through to get from one factory to another. Look at that. And this is not to feed the foreign market. Oh no. This is feeding our South African local shops. Edgar's, Jet. This is the result of your cheap prices. Treating people cheap. So I want to know from the CEOs of those shops, what do you say to this? You should have been aware of this. This shouldn't be a surprise to you. I mean, you should know who produces your clothing. Okay, I'm going into the next one. Guys, please bear with me. These shops are not next to each other. I'm doing this real life, so no one can say I edited anything or I changed anything. Kykie. Kykie. Waartoe gaan hierdie klere? Has Dean been market? Oh my word. Kykie. Jo. Kyk die omstandighede waarin hierdie mense moet werk. Ah, hier is ons. Kykie. Kykie. Houers en houers vol. Hier gaat ons weer. Real kids. Kykie. Ah, al ons kettingwinkelklere. Beautiful, né? Dit sal my byt hier binne. Kykie.
Lekker. Ons branded sommer ook. Fruit, alles. Ja. Dis baie sake wat vandag hier gaan oopmaak. Kykie. Kykie, Mr. Price, hier is julle label ook. Kan jy nou imagine? Pakke en pakke vol, kykie. Julle klere word ook in sweatshops gemaak. Kykie. Jet, hier's jy. Ek het geweet ek gaan jou kry vandag. Kykie. Hier's Jet ook. Kykie. Julle, ek kan nie glo. Ons eie handelswinkels koop aan hier nie. Kykie. Ons kyk wie's nog almal in hierdie wonderlike boks. Ons gooi 'n bietjie uit. Dink hulle kan bietjie optel vandag. Hier, Mr. Price, maar julle kry baie klere van hier af, jong. Genade. Wat 'n brand is hierdie? Kyk net hier. Sjoe. Ons gooi nog uit. Wie is hier nog? So as jy nou weer R300 vir 'n toppie betaal. Onthou, daai toppie het R8 gekos om gemaak te word in hierdie fabriek. In hierdie fabriek het jou toppie R8 'n vrou gekos, wat 'n kamer met 300 ander mense moes deel. Kykie. Mr. Price, jy wen nie, hoor. Tussen jou en Jet wen jy vandag hierdie prys. Kom ons kyk wie se klere dra ons hier. Kyk net hier. Ag, lekker man, kan wegsak. Wie's nog? Nee, ons is nog nie eens halfpad nie. Julle gaan maar met my met beer vandag op hierdie video. Ek gaan nie aflok nie, want dan gaan al gesê word ek het geëdit en gekopie en jy gaan vir my van baie dinge beskuldig. Maar jy gaan my nie van bedrog beskuldig nie. So ek gaan seker maak alles is op bewyse. Kykie. Wat se klere is dit? Tiny Tots. Yes, Tiny Tots, is julle ook deel van die partytjie. En nou gaan die aankopers natuurlik vir ons sê, "Ja, maar ons het nou nie geweet, kykie. Pick n Pay, daar staan jy. Pick n Pay." Nou gaan hulle vir ons sê, "Nee, maar ons het nou nie geweet waar kom hierdie klere vandaan nie." Maar waar koop jy dan aan? By wie sit jy jou bestelling in? Kykie. 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 Kyk net hier. Kyk net hier. Ja. En hierdie is maar een boks, julle, waarop ek nou afgekom het. Hier is duisende. Nee? Hier is honderde. Net my foon met mooi inzoom. Kykie, mama sit so graag Spider-Man. Julle ek self skuldig. Ek het ook Spider-Man vir my kind gekoop. Keegan, sorry hoor, jy het jou hele lang fake klere gedra. Wat 'n skreiende skande. Wat 'n skreiende skande. Dat ons altyd vinger wys na buitelanders. En ek is self skuldig vandag. En sê, hulle kom in ons land om te steel en te plunder. Maar wanneer ons eie kettingwinkels die mark veroorsaak vir hulle om te steel en te plunder,
Nou ek weet die opvolg hier gaan wees. Ons het nie geweet waar kom die produkte vandaan nie. Want niemand weet ons ooit nie. Niemand weet ooit nie. Maar hierdie is die gevolg van ons local is lekker. So Jet, Ackermans, Pick n Pay, Mr. Price, well done. You have not just failed the people of South Africa, you have failed all of these people. This is a sweatshop, no ventilation, no light, no aircon, no fan. It is 37 degrees. I am sweating like a pig. 30 people living in a room. Living between rubble and sewer to put clothing on your shelf. Well done. Proudly South African today. Proudly South African. Please share this video so it can reach the whole of South Africa. Please share this video so everyone can see what our clothing shops is doing. Please share this video. Thank you.